Ibihe byiza kuri mwebwe mwese muteze amatwi Sayiri TV, Imana ibaha umugisha. Tuje kubagezaho amakuru ari kuvugwa kuri uyu munsi hirya no hino ku isi, ariko reka duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ariko reka tukubwire wowe utarakora subscribe ubikore, hanyuma usharinge, urayikinge, ubundi utwandikire muri komenti. Imana iguha umugisha. Reka tugushimire nawe wabikoze kubana natwe gatanu kuri gatanu, n'umugisha kuri twe, n'ukuri Imana iguha umugisha. Reka tunyarukire muri iki gihugu tuvuga amakuru ari hirya no hino akomeje kuvugwa kuri uyu munsi. Uyu munsi ari kuvugwa ko M23 yaba yohereje abasirikare bakomeye n'ibifaru ndetse n'imbunda zidasanzwe mu gace ka Nyangezi. Aba baturage batuye aha muri kano gace ka Nyangezi baravuga ko babonye abasirikare benshi cyane ba M23 baza muri ibi bice. Biravuga ko iyi M23 yaba yongereye umubare w'abasirikare muri ibi bice, kandi umuvugizi wa M23 aherutse kuvuga ko batazahagarika intambara bitewe nuko ingabo za FARDC nazo zikomeje imirwano hirya no hino. Kandi bongeye gutangaza ko umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu uko byagenda kose iyi migi badashobora kuyivamo. Ni nyuma yuko ibiganiro bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino, bumvikana hagati y'izi nyeshyamba za M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko M23 ikavuga ko uko byagenda kose iyi migi badashobora kuyivamo. Turaje tubavire imuzi n'umuzingo, ni ikibuga cy'indege cya Kavumu, ni biki biri kwavugwa, turaje nabyo tubivuge. Ahazwi nka za Rucuro ni iki kiri kwavugwa, naho turaza tuhagere tubasobanurira akantu kandi. Turanyarukira kandi muri Buvira na za Warikare, ndetse turaza gusimbukira na za Nyangezi hose, aho turahazenguruka tugaruke mu mujyi wa Goma, ubundi tubabwire ibiri kuvugwa ahirya no hino. Joseph Kabila ni biki biri kumuvugwaho nyuma yuko yababuriwe irengero mu mujyi wa Goma, bimahagaze bite kugeza kuri uyu munsi? Ibyo nabyo turaje tubibagezeho. Ibiganiro biri kugenda bikorwa bivugwa hirya no hino byaba bigeze hehe? Ibyo nabyo turaje tubigarukeho gatanu uko kandi. Reka twongere tukubwire ngo wowe wakoze subscribe, Imana ikurebe niziguha umugisha, kubana natwe n'umugisha. Hanyuma nawe utarabikora twemerere ukande kuri sabone, ubundi ukande kunzogera, ubundi jya urayikinga unasharinga ibi biganiro, ubundi twandikire muri komenti. Nukuri nubikora Imana iguha umugisha. Ni umugisha ukorera, ntabwo ari umugisha w'imfabusa, ahubwo Imana izajya igira icyo ikora kuko nawe waduteje imbere. Reka tugaruke mu makuru ari kuvugwa hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha n'ahandi mu gace ka Nyangezi biravugwa yuko M23 yaba yoherejeyo ingabo zidasanzwe. Abaturage bo muri ibi bice baravuga ko babonye M23 abasirikare bayo benshi cyane bagera muri ibi bice bya Nyangezi, ndetse bafite intwaro kabuhariwe, bafite n'imodoka z'intambara. Baravuga ko uko byagenda kose haba hagiye kongera kubura imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC na Wazalendo ndetse na FDLR n'ingabo z'abarundi ziri guhangana n'uyu mutwe wa M23. Baravuga ko muri ibi bice bya Nyangezi hari amazi iminsi hari agahenge, nta ntambara ihavugwa, ariko kandi abantu bari biteze ibiganiro ko byaba biri kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko barabona ko biri kugenda bisubira irudubi. Ni nyuma yuko M23 itangaje ko mu gihe FARDC babona ko nta gahunda ifite yo guhagarika imirwano, nabo bagomba kwirwanaho bakongera gusubira ku rugamba bakarwana intambara y'inkundura. Ni mu gihe kandi muri za Kamanyura na za Uvira naho hari amazi iminsi havugwa intambara idasanzwe hagati y'ingabo z'abarundi ndetse na Wazalendo batana mu mitwe n'ingabo za M23. Ravuga kandi ko Wazalendo yaba yarongeye guhangana n'ingabo za FARDC bakongera gukozanyaho. Ni mu gihe Wazalendo yari maze iminsi ishyira mu majwi izi ngabo za FARDC bavuga ko FARDC ibitambika ikababuza gufata ibice bimwe na bimwe M23 yaba yaragiye yigarurira ahirya no hino.
ariko kandi ababirebera hafi uru rugamba bavuga ko ibi ngibi atari ari ukubeshya ko ahubwo izi ngabo za Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC zikomeje kurwana na M23 ariko bakayobura bakavuga ko ari bo bari gusubiranamo kugira ngo bitagaragara nabi bitewe n'ibiganiro biri kugenda bivugwa aha hantu byo kugarura amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho u Rwanda na Kongo baba bagiye gusinya amasezerano imbere ya Donald Trump, perezida zunze ubumwe za Amerika. Uyu nguyu ngo yaba ari ugiye gusinyisha ibihugu byombi amasezerano nk'uko byatangajwe. Bavuga ko ibiganiro byabereye muri Qatar ariko gusinya bakaba bagiye gusinyira imbere y'ubutegetsi bwa Amerika. Ese abantu bakomeje kwibaza niba koko ibi biganiro bizabyara amahoro cyangwa se yaba ari iyindi ntambara ya kabiri igiye kongera kubura muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi mu bya politiki bareba iby'intambara y'uru rugamba ruri kubera muri Kongo baravuga ko Amerika yabigiye kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye, bakabona ko nta mahoro agiye kugaruka ku butaka bwa Kongo, ko ahubwo intambara igiye guhindura isura. Ingabo za M23 kandi zavuze ko zidashobora gutakaza imijyi zagiye zigarurira. Iyo mijyi nta yindi ni umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko adashobora gutakaza umujyi wa Bukavu n'umujyi wa Goma ngo nubwo ibiganiro bikomeje kurimbanya hirya no hino, we arareba agasanga nta kabuza badashobora kurekura iyi mijyi bamaze kwigarurira. Mu minsi ishize yongeye kuvuga ko uyu perezida Felix Tshisekedi uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ameze nka Yona. Agira ati kandi Yona atarajugunywa mu nyanja abari mu nkuge nta mahoro bigeze babona kugeza ubwo abisabiye ngo bamujugunye mu nyanja hanyuma inkuge ikabona amahoro. Nabavuga ko uyu perezida Felix Tshisekedi mu gihe atari yapfa Kongo idashobora kubona amahoro, ariko niyemera agapfa ngo nibwo Kongo izaba ibonye amahoro. Abwira abaturage bagize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange, abari imbere mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, arababwira ati uyu nguyu perezida Felix Tshisekedi uyu ni Yona Kongo yaba ifite mu gihe cyose atarava ku isi, ntago Kongo izigera ibona amahoro. Ni mu gihe yatangaje ko kandi ingabo za M23 arizo zigomba guhinduka ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko kandi nta musirikare uzavuga ngo arinjira cyangwa ngo aragaruka, ahubwo bose bazakurwaho ubundi M23 akaba ariyo iby'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dukomereze mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu waba ucungiye umutekano mu buryo budasanzwe. Haravuga ko impamvu izi ngabo ziri kujya za Nyangezi na za Warikare na za Uvira hirya no hino akaba ariho bajya kurwanira ngo no kugira ngo baproteje uyu mujyi wa Bukavu kugira ngo amahoro n'umutekano bikomeze biwubemo, hanyuma abantu babone kwishyira no kwizana muri uyu mujyi. Ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu kavuga ko nacyo gicungiye umutekano mu buryo budasanzwe, aho ingabo za M23 zaba zigose ibi bice byose kugira ngo ibice bigaruriye bibone amahoro n'umutekano. Aho kandi ingabo za M23 zikomeje kugenda ziba nyinshi mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino kugira ngo umutekano ukomeze ube wose, bikagaragara ko bakomeje kwitegura urugamba mu buryo budasanzwe. Reka tunyahurukire kandi hano mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma bavuga ko nawo ucungiye umutekano mu buryo budasanzwe, kuko ingabo za M23 zatangaje ko iyi migi zitazayirekura ari imigi yazo uko byagenda kose. Mu biganiro byari byose byabaho badashobora kurekura iyi migi bigaruriye, kandi baravuga ko nabo bategerejwe mu biganiro bikomeje kubera Qatar n'ahandi kugira ngo babitumirwemo nabo bajye gutanga ibitekerezo muri ibi biganiro. Umutwe wa Wazalendo ufasha igisirikare cya leta ya Kongo nawo uherutse gutangaza ko utigeze utumirwa muri ibi biganiro kugira ngo nawo utange ibitekerezo byawo, ukavuga ko nawo utazigera uhagarika imirwano mu gihe utaratumirwa muri ibi biganiro ngo wicare ku meza y'ibiganiro. Kandi uyu mutwe wavuze ko witanze mu buryo bukomeye ugakora ibishoboka byose
hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo baharanire amahoro muri iki gihugu, ariko bakaba barawuheje ibiganiro bikaba biri gukorwa, bo nta na kimwe baba bazi, nta makuru na make bafite kuri ibi biganiro, kandi bakareba bagasanga bagombye kuba bari muri ibi biganiro. Umunyamakuru yabwiye umuvugizi wa Wazalendo amubwira ko nubwo bimeze bityo bo bari ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, ko bafatanyije n'iki gisirikare, kandi amubwira ko igisirikare cya Kongo kiri muri ibi biganiro. Yagize ati nibyo koko turabizi ko bari muri ibi biganiro kandi natwe dufatanya nabo, ariko natwe nka Wazalendo twagombye kuba turi muri ibi biganiro. Imyanzuro bafata natwe tugafata imyanzuro nk'abandi bose. Uyu muvugizi rero akomeza avuga ko nta kintu na kimwe gishoboka kugira ngo bahagarike imirwano, kubera yuko batigeze bagera muri ibi biganiro cyo kimwe n'abandi bose bari muri ibi biganiro. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka, mugira amahoro y'Imana. Shalom shalom shalom.